Musi Matshudeni vha tshi khou humela zwikoloni u thoma nga ngudo dzavho dza uno ṅwaha, vhulwadze ha COVID-19 vhu kha ḓi ita mishushedzo. Izwi zwi khou vha hone musi zwa u haelwa ha khombe-khombe zwi tshi khou ḓi dzinginywa kha dziyunivesithi dziṅwe. Fhedzi Matshudeni vha ri a huna muthu o no tea u kombetshedzwa u haeliwa. We should be pro-choice, and I think we should keep our democracy more than anything because we are still fairly a young country within democracy. Naho vhaṅwe vhagudiswa vha tshi khou ṱoḓa u ḓiṋangela vhone vhaṋe, vhunzhi ha dziyunivesithi dzi khou shumisa maitele a mihaelo ya khombe-khombe. Vharangapahnda ha Matshudeni magudedzini o fhambananaho vho ri nga hu sedzwe pfanelo dza vhathu. We are going to make sure that we put all measures in place to reject it, and we are going to make sure that we call upon all our students in the University of South Africa that they should not be forced, it should be by choice. Vha muhasho wa zwa mutakalo vha dzulela u tsivhudza vhathu uri vha haeliwe sa izwi vha tshi ri u haela zwi tshi thusa u lwa na vhulwadze ha COVID-19. Vha ri zwi ḓo dovha hafhu zwa thusa u tsireledza vhadededzi na matshudeni. We don't want our students to be bothered by any institutions when it comes to vaccination or any mandatory vaccination. We'll make sure ourselves, we'll go to these institutions and make sure that all those students, they get access. No one must be denied that access because they have not vaccinated. Zwa u haelwa lwa khombe-khombe kha dziṅwe dziyunivesithi zwi khou ḓa nga murahu ha musi muvhuso wo eletshedza uri nga zwi itiwe. Honeha hapfi vhulanguli ha dziyunivesithi ndi hone hune ha ḓo dzhia tsheo. By the time we take the decision as government, we have as wide a range of views and consultation as possible. But that should not detract from the fact that we are urging everyone to vaccinate. That's government's position. Musi dziṅwe yunivesithi dzi tshi khou shumisa zwa mihaelo ya khombe-khombe, izwi zwi amba uri vhadededzi na matshudeni vhane vha khou ṱoḓa u dzhena nga ngomu gudedzini vha tea u thoma vha bvisa ṱhanziela dza u sumbedza uri vho no haeliwa.